Haka Patrick Unaitung nakaliang Joint Coordination Committee jong FKGGP bat KSU Upper Long Circle hendak sengi kilalet yakendu Director Ketanat Urban Affair mendawa penduk pendam no ya baru ki sekolah ai jaka Shaka MS Ashok Auto Service and Partner ha Upper Long ha baka jinghe jong jaka kalong khat lai hajar shispa prakuai square foot ha bakan sekilat pathai kubor Presiden ka FKGP Upper Long uba kitbok lang nong plang ulong baka FKGP bat KHU kila persajur halor ka jing ai jaka ya ubai barjala handru mer kebadi jaka jong sarkar MPI baka jingwani kendu yu Director jong Urban Affairs nak liang jungi golong ba ban budien ya ki senjam ki bala persang ban sim nak sarkar nak kapor kapor kumo filatip na do ka senam arjar arpulai nak liang jong ka FKGP KSU Persulong Circle ila persajur ya ke jing ai jaka Iwai barjela hangtai pon rumer keberi ke jaka sarkar. Di hadian ke jing persyak ka jongi kila pensange support di henreikat barang mi gisngi ngi iba kinang ka bodong sarkar kinang persang iwai ba gilat kelti komdo ban pentame ban yalam baklai ba. Di daerah takadau bangi mata ngi namar hatok por ngi ladap ajing tho su veterinary minister. Namar bakate ke jaka kadai ka hap po ka jingpet jingbi jong katanak dari jingri. Di hadian tu ngi lai ujing tepat bayar tu ke jaka kila handover no sepoka Urban Affairs Department. Di dena kata kata ngiwan bani kendu mentah sengi Director ban aisno naga cingtho ba nakaliang jungi persajur patku mengilakran nadu pasdang kastan jungi bi kalong mikunju tolong ba haka jaka ku mengitip boro ba kate ke jaka ka ba kipenan kam mentah ya bala wing sport kadai ke jaka jongka cantonment board hadian ba ka cantonment board kam aisu ya ke jaka ban snak perform si gadung kidau gi bagi karan sukar kumui pat ya wangin melak bentukular di handai ke belingo pat balai baka sorkar jela meglia kaprung ila dia po pat ka ya pen ngelapat da jaka jong sorkar jela kai jingsa haba ka dei jaka jong kantonmen ni sungthu sai nomor balai ketika jaka lalis nompo kantonmen deki babun senam mud ya ka revenue lani kata khajnaru kayo ka kantonmen ka baka state government kam yo sinayaru te balai pat mentah kencan Habak kontenmen kam asu ke jaka don ayu selendet kam tamat ai jaka yu bom dei trai muluk bom dei para do persnam jungi dina tadau ngiwan ban persya akni kapor ban ngilaong hiru ba yitu ki agreement paro ki balade ban yasoi balade pat ai jaka sunu barjela dei ban cancel no mardor lani dei ban penduk pendam no ya poro ki sekolah ki balai soi da Urban Affairs Department bat kene ka MS asio kedi kata ka jingwani kendu jungi kene singi marbalai ngi iba ngi sutu kat kungga jingyak jong puar ni iba ki sedang ban yalam bakla yu pat ba di bubun ki bentah ya kata angin kerna basai ban pensutu bakla lailam bakla ong ba o ban ai te jaka ban sna fly over ndai fly over hadian meladap mata furlian meladap ngimi isa te ada fly over la persang ban yalam bakla hai kini hendak sengi meladap ban ong ba lara om ai te jaka hana nomyo ban te ke veterinary hospital hang te po Persulong kani kadi ke betik ke jingalam bakla yu pat ba i bamtip yai ngamar bayi ke isu jong ka veterinary hospital lasim kia de kinogalam jong ka KSU kinogalam jong ka FKGP wat ki bala song tight room mata bun snam ban pen urulong kamni besu jarang khat menta bat ka basngsi kalong ba kita ki balai lek bentur hakmat ban penyelam bakalayu pat ba larangim ai kani ke jaka na nomio ek taka veterinary hospital nte kadai baik ke jingalam bakala yiki pat ba namar balai ni sutu bupli kita ki pernah khamat nginam sim kerteng ki bakwa dik banio eta ka jingtrei hang tei po veterinary banio betri eta ka college lani eta ka veterinary hospital kenrei ngakwa ban keren nak basai ba kita ru bepli ki haban suhu sai bagi lai sa elam bakla namar haka pratrek ubnai ban riu arjar riu ka veterinary department kala ada permi ya tendar ban khot tendar eta ka veterinary hospital kenrei kat kum kan ka tendar bala khot asosiasi penong ba ki babun nak try muluk kimpot la ban qualify namar ki khot nak ton ki bet ka bumbut ban ailat ya ki bri ki manabar ki badon ya ka credential hado nrupo arkurur ban snai katai mud ki kontraktor no po kajala jungi ki nomla ban tre hantai kin sulong tang kinong tre wai bat kinong tre belah nalor ya jaka la ayu barjela ya ka kamru ban tre pat ya kata hospital kinyo hi ki barjela ba ki try muluk kinom dan jing mentoy kendiat ro jadi nak tahu ni persya Paringilah thok saya yang ni
ba kini ban kansel mardor lah ni ban penduk pendam no igini kisah sekular baru ki balai saya pada kesorkar jela bat kani ka MS Ashok. Tidak mendatai kendiat KBD untuk perform mentai kalong gumno kaman gumno mentai kaya cekmat kajing trainnya kena sange. Yang hadu mata ki 4 ya cekmat namar ba ho ni nomor banlan hagini kendiat senam ki beladap keladon ke persang jung itu ki try ki bayo itu jaka bakin penyak cekmat itu kam. Ndai hadian ba nak liang jungi lalik ban pensange bat hadian ba nak liang jungi ngilak persak ru hak tu sengi belong inspection ke ba pi gum kilat patai kebor biasa kilang ti nadu to kebor ka sang masange biang. Nengi sedang yo jengtip wur ngimtip haduk katno kalong bersisa bagi don pi officer ru ki bala persang mencim kia biang ba ngimtip kadai ne kalaj ba hak sepautre ki mat si ki khot biang ya ta meeting ya ki kenhun ki bo fer ndre yengi sing balang ki klamkuat ban ya keren mitik ya kan ki terpom isu tak ada ngi ong don ayu helendat tang nang tau wi bar jela pi khot meeting di posien pi penlong inspection di posien kat ba nam ta ka jing mentoi bat jing trai muluk kim sim kia ko mengelakaran naduk basai bana kalian song ka joint coordination committee of the FKGP bat ki isu perselong sarkin ni ong ba ngidang committee ba ki babuon ki ba yang mengatakan perselong ki de gibri ki barap bat ki beri jingri katnu kan long ka jingkerku lara kaladon lupa ke cakap sorkar bakin set up ki plan ki boper mo ki karkhana penmi jingbam ka bagi nongrap ki yo jing mentoi bandi ki mar rap ki jungki bat ki nongri jingri ki yo jing mentoi ba ka cakap bani thiet ki jingbam nam tagi merat ki beri jingri ki bani ki sniang ki masih berkum ta terbuat ki siar ru nadu na spo asam nadu spo berni katnu kan long ke jingkerku bakra lor gi don po ka thai perslong plus kala dei lupa ka jaka jong ka veterinary department temut ka jing ai pat kini ki bat ki jaka kalong bela defeat no ek purpose jong veterinary sutu mah hakabidai pakata ka benta ni menta ngilaya nadu ki senam ki beladap nadu arjar arkulai ngilaya kendon pekendon kamar hadian mengitip bakari ke jaka jong veterinary ngilada bi kendu minister veterinary hadian ba ngilai kendrom ki bobon ngila persa apo ka joint inspection temata ka di kesenjam ka ba ni nginya chwa na kani ka office kabaya soy ya kata soskular bat kaba ay jaka kan le si ki minister kim ngamtip kindon citip le si ki don citip bukan bahaya hendai ki basanya ka ya kan ka jing ai wa jaka kemut ka debet nak level jung director takrang ko apni kendu su director hendai la ka por ka dawa ngin sa sim pat de wi senjam kat kum ka jing dawa jung por buar ki bahajrong ba kani ngri stan jungi bat kani ngri jing dawa ka jungi Tak belum mau di director umbi kasino mo kajing ai mengandam jupi bidak tin kasti ulak ban sotu ikatu hak bidi kata paling ile ya kani ka benta so kadai ke boong ngi perlok nang pasai keluar ba director umli nak ajak berdua kasih hendengi submit ya kamu merendam dak tin kasih kalong bah hadian bah sorkar jela pi haka arp nyutrik jung yayong kalau ada pas di ordinance pan itu ya kaktin kasih pada kaktin garo kum ko official language ngi kwa pan pentikenagan bah hatu kata kajing penbej kajing penmi jong ka sorkar ya kani ka ordinance arjar arpunrio haka arpunyo tri jung April hatu kadi tamun penbej election na hatu kila tri kampura bat kani ka mat ka bokongsan ka ba ni kum ka kenhun si kan ka kenhun ka banikong ban sedang ban penterkam ya kani ka ordinance amar hadu mentangi iba kini tukisan ki boper ki baju penmi dak sorkar jela ki penmi be dak tin hareng wat hadian bala pas ka ordinance nadu pernah yayong mata layak lai panai dari dei nak takdau ngi kwa ban penting kena ba ka jingpa se ko ordinance kam dei ban penbiet ju pai ba kam dei ban penbiet election kam dei ban lek politics dari dei ban pentrikam katkum karai jong sorkar khanang ba ki pai ba nang sinong kenong ni per ki ba kwa ban ajing ko si bor sorkar kila ban ada tin jong ngi kwa ban penting kena kata baka ngi ko ordinance ka di ban trikam